Sanibonani, welcome to podcast with Pepenyuka. Namhlanje ngimphathele ubaba wethu, ubhuti wethu omdala, simasonke, esimhlonipha kakhulu ubaba Coka. Kunjani baba? Sanibona njani nandaba? Hayi siyaphila. Siyaphila ngane yakwethu. No, siPepenyuka siyabonga. Siyabonga nje ukuthi usiphe isikhathi kulesikhathi sakhe esincane onaso ukuthi uhlale nathi. Hallelujah. Bengicela nje ukuthi ungibingelele ama viewers emakhaya. Siyambingelela abazalwane egameni likaJesu nonke la endaweni uNkulunkulu anibeke kuzo kuyinjabulo kakhulu nami ukuthi ngibuye ngizonjoyina lapha ekhaya sibukisana ngemlando yethu kodwa ikakhulukazi into egcwele enhlizweni yami yilokho ukuthi uJesu saseyithemba lethu uJesu sisabuka kuye ukuthi kuyogcina yena inkosi yomusa nibusise bazalwane amen. Amen. No siyabonga. Bengicela ukwazi lapha Coka nginama question nje yambalwa enze ngicela ukuthi ungiphendulele wona. Amen. Ngeke ngichithe isikhathi. The first one nje bengicela nje ukuthi ungithathe ungibeke ukuthi ubaba Coka wazalelwapi wafundaphi then sobe sesaqhubeka. uCoka lo khuluma nani bazalwane ngizalwa ubaba abathi uJohane ngiyaxolisa ukuzitha kodwa ke ukuze nimazi ekanye noMargaret wakanzima base bethola mina ngaba umntwana wesithathu ngilama amantombazana amabili endala usisi wami usisi uMntusile osaphila bese kulandela omunye abathu zodwa ongasekho emhlabeni bese kuba yimi ke Umfana uqala ngilanyo umandla kube ulihle kube uhlelane so 6 esiswini sikamama abantwana bakababa wami uCoka nokho ke mina ngizalwa ngonyaka 1972 nge1 November endaweni yaseNewcastle khona la Newcastle khona la ngizalelwe kuma befika nje la bekufika bafika nami yimi ngafika ngabakhona amen. No siyabonga. Cela ukwazi ke ukuthi yilo iupbringing yakho nje yaba njani ureceiver kwakho ukholo wathi mawukhula ungena isikolo wakhula kanjani nesimo sasekhaya sasinjani. Ngiyembonga uNkulunkulu ngalombuzo mfowethu mina ngizalwa ekhaya la ubaba eumfundisi khona ngizalwa la kusonto khona ngikhuliswe ubaba ohamba phambili ekhonza nomama ekhona esekela ubaba okuthe khambeni kwesikhathi ubaba wasenikezwa isibusiso from ebandleni esasikule lalibizwa ngokuthi United isibonakalise iphethe uBishop uNkosi osizweni kwadingeka ukuthi ubaba amele eceleni la kwavela igama elithi Tshelekumbi ngikhuliswe ke kuleli bandla iTshelekumbi isikhathi eside ngihamba nalabo bazalwane kuze kufike ke lapha ebudodeni bami nami sengikhulile sengibona izinto ngendlela kodwa nje ngikhuliswe ubaba engikhulise ebandleni laseTshelekumbi kanye nabo bonke abazalwane amen. No siyabonga. Ngicela ukwazi ushadile baba Coka. Ngishadile mfowethu ngishadile ngonyaka ka2010 uNkulunkulu waba nomusa kimi ngangena emshadweni nentokazi enhle ukaMakhoba igama uNokuthula owabona ngifanelekile ukuthi abuya zoma impethu eduze kwami angesekele namanje uNkulunkulu usibusise ngabantwana abathathu sihleli sobabili naye ngiyambonga uNkulunkulu ngaye ngiyambonga kakhulu. Okay abantwana bayakhonza abantwana ubabona uma sebekhulile ukuthi bayakhonza ikahle kodwa mabesihamba nawe kukhona lokho kusaba owami umfana because uma utholi ingane kulesi sikhathi sethu ingane sayithola ngaphandle kwemishado besikhuliswa kagogo nawe ukhule then uma ngishade umfana bese khule kakhulu bese kunzima ukuthi ngimphoqe ukuthi ayento ethenze then ngobe sekhulile ngimbona ukuthi yahlukumezeka makahlangane noZayoni yamazu Zayoni sithi sihlangene bambambe ngamawashinge bamhede kwaphuma nje igazana shathi nayi lento bengisho ukuthi yabona ngithi nesonto yini kodwa nje ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi ekuhambeni kwesikhathi imbewu etshaliwe izochuma noma isimo sinjalo. Okay amen. Ekukhuleni kwakho usakhula kuye ubaba kuyitshele igumbi bekunjani
environment nje ebilapho ibinjani mawusakhula? Ayikho indawo engiyikhumbula njengale isibusiso sendawo le. Ngempela iChelekumbi, it was a blessing because this is the place my leader la ngathola khona ukuthi ngizi express ekhona. Bangemukela njengoba ngibona nginisici. One of the bad things eyenzakalayo around me ile ukuthi wonke umuntu ongaziyo uqala bheka isici sami endleni emveni kwalokho angimukele ngendlela angimukela ngayo. Kodwa ke leli abandla la nginikeza iopportunity ngakhula kubo bayisiza kakhulu impilo yami. Ila engafika ngathola khona le gift yokuhlabelela ukuthi kanti kukhona nokuhlabelela kancane. Ngakuthola eChelekumbi. Okay, my next question ngaba ukuthi then waphumelani ke eChelekumbi? Njengoba ngingabekisa leadership uthe ekukhuleni kukhona ezinye izinto ezikukosa ukuthi impilo iexperiment ngenye indlela. One of these days ngibuka umfana wami ngicela ukuthi angigezele imoto angigezele kodwa ngibone late ukuthi uyakhula. Mayisuka lapho isikhiwa sivalela ngaphakathi wavalela imoto. Angazi noma ne uyangi-understand ukuthi sekufanele ngithole abantu abazongisiza kodwa eqinisweni lonke mongathi uyabheka i-experiment uyakhula. So nami kwahamba kwafika isikhathi la ngikuthatha njengephutha ukuphuma kwami eChelekumbi kodwa it has to be kwakufuneke ngikhiyele isikhiyo khona ngizokhula. Kwakungibiza ukuthi ngisikhiyele isikhiyo khona ngizokhula. Angikwazi ukuba blame izinto abazenza kimi kodwa ngiyakuvuma iphutha elenziwa yimi. Then okay ukuthatha njengephutha wena? Yes, kwaba iphutha leadership. Then mawubheka wena ekuhambeni kwakho yes ukuthatha njengephutha. Are you still in good terms no baba okuzalayo or mhlambe nisaxoxisana ni kanjani no baba okuzalayo? I'm still his darlings. Ngisase udarling ngempela. Njengoba ngisho ubaba moyihlabelela kunesikhathi lapha masihlangene zonke uyebona masihlangene thiwa sisekhaya. Yes. Uma nike sike sahlabele bese baba phakamisa benginokubona uthothi kusuka abafowethu Umthombo nalabo abanye abafowethu bezomxhawuta ayafundisa ukuthi kanti ubaba le gifting ikubaba vele ngitha so ngisase darling not ngenxa yokuhlabelela kodwa ngenxa ukuthi inkolo wayitshala kimi and uyayibona kimi inkolo ngisase darling enkulu kawa nami ngiyamthanda kakhulu ukudlula yonke into. Hayi siyabonga makunjalo. Amen. Alright, sisazongena ekutheni usuke iphi wayapi but okay uthe wena ufundile and wabona ukuthi iphutha lokuphuma kwiChelekumbi. Yes. Mhlambe akusuka ukuthi ngoba manje uhamba no angifuni ukuthi uhambe uyangena no igama elibi lelo kodwa ke akunamthelela mhlambe ukuthi uphume ekhaya mhlambe ukwenza ukuthi ugcine mhlambe so uyabona lento leyo. Iqiniso lethi leadership into oyenzeka yi1 wangathola isifundo kuye noma wangakhona ukuthi ufundiseka kuye ihamba ngasonke isikhathi ithi mayivuka phambili ubone the very same thing. So nginjengomuntu oyishongololo this time uma ukwamthinta yagoqana uma ukwamthinta uyagoqana yani kuyabalimaza abazalwane abangaphandle kodwa iqiniso engeliphike ukuthi ukuhamba ngingena emabandleni lawo esengike ngakhonza nawo angifuni ukublame abantu ukuthi bangenzini kodwa mina azange ngibe nayo le backbone yokumelana nezinto kodwa engikwaziyo ukuthi kunalento ukuthi hayi ngifuna ukuprotecta lento uNkulunkulu angipha yona bangalokuthi bayithinta uma ngibona ukuthi because kunezwi elinqinisa amandla kakhulu uma ukhumbula indaba ukuthi uJesu uthi akungenwe imizi nemizanyana besathi la kungekho ukuthula khona phumani nithintithe uthule enyaweni zenu. Now ukunokuthi ngihlalise ukuthi ngifuna ukuimpressa wena ukuthi ngino 30 years yayizwa leyo nto I'd rather get out just ukuthi ngimele lento yokuthi lento eshiwo uNkulunkulu abayimukelanga ngami ngoba ezinye indawo okufuneka ngize ngiphume kuzo yileso ukuthi uyabona nje la eNewcastle ngiyafisa ukuthi uyizwe lento leadership uma iNewcastle ungokuzalwa la wena. Yes. So iNewcastle mayisabona umfana kuwe
ngaphandle babona indoda uzondi indoda yamadoda iNewcastle sabona umfana nje ezombiza imenze season kanti seyisenkingeni iNewcastle ayikhona ukukhula ilokhu ibona uNondaba umfana ngaphandle babona indoda uma ucabanga uzoba ngakuphi uNondaba ngoba bazomsebenzisa ilokho leadership ngiyayizwa alright ngicela ukubuza la first ukuthi yini usindiso yini ukusindiswa then bese ke ngena la ekutheni then ususindisiwe but manje usindiswa kanjani ekhaya la uphuma khona basabambe ngoludala ukusindiswa ngane yakwethu njengokusho kwezwi likaNkulunkulu lapha ku Romans uma ngaphosisa ku10 lithi umuntu ukholwa ngenhliziyo ngomlomo avume bese kuba ukusindiswa leyo nto isize entweni eyodwa ukuthi kithi ukimi inkolo ukumukela uJesu njengenkosi ukholwe kuye bese ulalela yena yedwa impilo yakhe isishintshile ngokuthi awusalalela abanye abantu ulalela kimi ukusindiswa kuyilokho ukuthi ngibonga ukuthi ngakhona uku-identify ivoice kaJesu okushiwo uJesu ngenza kona bese kungenza ukuthi abantu abangibona bathi lona usindisiwe lekhaya ngenhlanhla there is a story ekhona engizalwa nabo bayakuxoxela uma ubabona noma bawufakaza kulezi zinto abafowethu ngelinye ilanga bayafika insizwa ubaba uhlaba imbuzi makahlaba imbuzi kwenza umsebenzi wanaye ngazi bese aphendula ubaba hayi ngikhipha lo emadlozini washo njalo baba mathi hayi ngikhipha lo emadlozini I don't know if it was a joke or whatever engikwaziyo ukuthi kwashiya i-aftertaste because mina kwakufanele ngijabule phela ngoba ngase ngiyophila impilo ngoba buhlungu uchaza ukuthini baba ngabe chaza ukuthi angisezukuba owakhe angisezukuba ngacho kodwa lesiyakhathi ngafunda ukwazi ukuthi into elimaze ubabami ile yokuthi uma ifika lento iyahlukanisa uthi loya ngezwe izwi lenkosi besatha abanye abalizwanga ngangihleli nabo noma nganginabo kodwa abalizwanga okuhambe kwathatha ngesikhathi sakhona kodwa ekugcineni njengoba ngikutshena ayikho utterances engiyohlala ngiyicherishe enhlizweni yami njengelanga lokuhamba kukamama sisemlindelweni asukuma ubaba atshena abazalwane ababegcwele ngaleso sikhathi ukuthi lento yalomntwana yiyo nami ukube kuthiwa ngizenziwa ukuthi ngisemdala sengimdala kodwa ngabe ngiyayilandela lento yalomntwana ngibuke nje ngithi uyaqasha ngoba qasha ngesithupha kodwa kusala ngijabulisa ukuthi uyakuvuma ukuthi lokho uNkulunkulu akubekile kunjalo ngilokho futhi engingakusho okay makufika la ngiyakuzwa mawuthi wathi ubaba but after lo msebenzi loyo azangihlala naye phansi umbuzo baba ubuchaza ukuthini osho kanje mawuthi wenze sikhule esimene esinjengalesi angazi ngihlale nobaba mina ngibuze nobaba yabona nje kudala kuleya ejethu kwakuvamisa ukuthi kube nalento nondaba whereby uzothola ukuthi ufuna imali yesikole awukwazi ukuyicela kubaba ufuna ukuyicela kuma ngoba awubaba nje uma iyafika kubaba uzokuqala futhi ngenye indlela indaba ekhona ngeke siwakunikeza uzothi siyathamba ufasela ucingo fasele esifundisa lento yonke into iyasetshenzela so angizange ngibe na ngikhane manje ngienjoy iprivilege yokuthanda izide wendoda ngikhumbulile was sifike sihlale ke bese sibuka ke izwi kaNkulunkulu sihleli sobabili kodwa nje ukuthi ngingambuza ukuthi baba uchaza ukuthini kwakuyoba inkinga alright ngiyakuza uthi wawusekhaya ubambile nawe yes umbuzo wami ubuzo uthi izinto zasekhaya uyayi-attenda na imisebenzi yasekhaya uyayi-attenda na wena ngebhadi ngane yakwethu angisakhoni ngenxa ukuthi sengaphuma vele wangikhulisa ubaba ngaphuma njengoba ngisho ukuthi sengubaba wakwenye indawo sengiwumyeni weyinkosikazi now angisakwenzi angisayi noma enza ini imisebenzi le ayenzayo angisayi ekhaya angisaliphathi nje ekhaya nokho kunzima ukuphoqa unkosikazi nabantwana ukuthi ningayi la ngoba nabo njengoba ngisho kudingeka ukuthi nomunye akhiyele isikhiye semoto phakathi akhule yakhe indlela yes asikwazi ukuyimpose lempilo yes siyathanda ukuthi abantu bakumukele ukuthi lokho nakho kushiwo uNkulunkulu ngesifiso sami ngoba kuyangilimaza
ngiyakhumbula ezinsukwini eziningi kwakade kukhona omunye wabashana wayekade ezohlawula and then ubaba wayedinga nje ukuthi ngibe khona kulawo bantu kodwa kwangihlula nesimo sempilo engikuyo waya umakoti uthe mayisebuya esephethe isijumbane esiplastic wazi wadlula naso wahamba wayekhaya kubo emountain ngoba engeke akwazi ukungena la ekhaya kungasuka umsindo omkhulu ngoba ngiyakholelwa ilento uNkulunkulu angibizele kuyo ngiyazi ukuthi iyalumela ngoba ningi izohlaba kabuhlungu kodwa ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu ungibize ngendlela yakhe ngihlonipha yena yedwa. Alright, usindiso lo sikhuluma ngalo ureceive nini kuphi kanjani? Uma ngingaba no line omude nyana kusho ukuthi lento ekuzalweni kusho ukuthi ekhona njengoba ikhona nakubo. Ngangilokhu nginakho lokhu ukuthi feeling yokuthi what if uthothi ngibizwe a calling of ngiwumuntu ongaphezulu kwento engiyiyo. Yayilokhu ikhona ekukhuleni kwami yayilokhu ikhona. Up until sisenkonzweni ekade ilapha ngasekliniki la section 3 lapha phezulu kwakushumayela ubaba uGumbi khona lapho ngikholelwa ukuthi ngathola isprofetho ngaprofethwa ubaba uGumbi ngikholwa ukuthi akangazi namhlanje kodwa inkosi ukuthi wangiprofetha mina nomfowethu ngoba ngangena ngibaleka ngisuka kwezintweni zami ngoba ngiye ngathi ukuduka ngangena idakamizweni ngaphuza ngenza zonke izinto okuthe ngibaleka kukhona abangicingayo ngangena ethendeni emveni kwalokho kanti uzothi umfundisi bonke abantu abathi sebekhathele nami ngaya phambili kusebusuku wayesethi ke bonke abazobanjwa ama-asha ezandleni bangayindawo ngoba sengizobakhulekela kimi leya video angiyifuni ngayo yonke inhliziyo yami nondawo ngoba ngathi mangibanja isandla khumbula ukuthi ngiqeda kuphela yebo mangibanjwa isandla ngiyitshela ukuthi ngibanjwa yilabo abantu ababekade ngibabaleke uma ngiphinqilika abazalwane bathi fire yabazi abazalwane abazi bona ukuthi ngilwa nabanye bona bathi amadimoni onathi ake sithi kwakuyiwa kodwa ngasizakala lapho because mayise sisondela phambili sengisondela lo muntu obanjiwe kule side umfowethu uMandla engingazi ukuthi ufika vele sibabili abafana ekhaya saba sobabili ubanjiwe naye uMandla ungapha nami ngibanjiwe besathi ubaba uGumbi nakho ngiyasaba ukukhuluma ngeprofesi yakhona ngoba yayikade personal kodwa yayimayilana nento yedwa yokusinda kwethu noMandla naye mongambuza nje uyokutshena ukuthi saprofetwa swethu kuyayi ukuthi noma izinto zingahambi ngimkhumbuza ngalokho ukuthi ndoda wathi wakambe thina sizosinda kanjani kulesimo bese ngiyasizakala ukusindiswa kwami ikahle kusebenza abantu abaningi ubaba uNondaba ubaba waleli khaya omunye wababa abafaka indaba yokukholwa nokuba umzalwane futhi nje ikakhulukazi uma kuziwa kwisayoni khona igama elisebenza sisakholwa ukuthi i-clean sayoni isayoni esingadobhi zonke izinto esingabambanga ngapha esibheke nje uNkulunkulu yena yedwa baningi manabo ubaba uNkonyane eVakastrom naye washumayela owayezwa ngegama lika Spitfire but einsizweni lezi engicishe ngilingane nazo umuntu ohlala ehleli endaweni engcono kimi umfundisi abathu BA inkosi wagcina ephumule isonto lapha esontweni la kaHadebe eZulu Catholic okuthu BA naye washumayela benomfundisi uShabalala nomfundisi abathu Thami Shabalala Thami Shabangu okhona la section 4 abantu abashumayela kakhulu empilweni yami nakuba ngiyakhona nokuhlukanisa ukuthi yini ngibonga laba abazalwane bonke abake bama including ubaba uBreakdown wekhova ubaba uSibiya sasise committee hall ngathi ngena nje ngiattende iservice yakhe emini wathi mayishumayela makungabikho umuntu kwakungazathi uzomulda leCCPO kimi ethi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho kodwa wena yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkamo alisuki lelo lizwi ubaba uBreakdown Sibiya wekhova loyo washumayeze yami impilo. Thank you. Amen. No siyabonga bengicela ngithathe nje through amabandla wonke owakhonzile ngeke ngibuze no okay ngizobuza ireason ukuthi mawuqeda ukisho lo bandla lelo usho ne reason ukuthi la ngakhishwa yini I think itshelo kumbusushilo kulo generally bese kuba ibandla la kamoya
bese kuba iDamaseko then bese kuba ila okhona manje kwi-Trinity. Yes. Amen. Ngingene ebandleni mangiphuma Chenlekumbi ngingene ebandleni ekuthiwa iGeneral ngenxa yokuthi lesikhathi ekhuleni kwami ibona abantu abangangizwe kukhona ubaba engalandela yena kuso leso sikhathi ababethu uNtanda uZayoni ngangambona umuntu ongamela lempilo uNkulunkulu ayisengibizele yena ngabona kuuNtanda yedwa ophila ubungcwele ngaleso sikhathi ngayithanda iGeneral kanti ngizothanda umfowethu abathi uMusa Nkosi owagcina eba umngani eba yonke into base beveza lento yokuthi asiyathanda ukhonza nawe siyathanda ukwebeza beza kimi kwakumfowethu uVusimayisela kumfowethu uCoka ose Pretoria kuMusa Nkosi kumfowethu ongasekho uSijekeje kuXolane kumfowethu uNkosi uMathusente usiphiwe amen ngiyaxolisa ngokusebenzisa leligama but ke labo bantu bafika kimi basho bathi nasi sifiso sicela ukukhonza nawo ngendlela ukuthi kwakungama childhood sweetheart wami kwalolu ukutshena baba ukuthi hayi wabaphela uhamba nabo abantu engibathandile ngisondile generally isikhashana eminyakanyana okuthema isihambile lo wayengibizile kwanzima ukuqhubeka nalabo abakhona because abalazi udaba lwami ukuthi ngifike kanjani angifuni ukuveza indaba ezipersonal kodwa into engiyazisa kakhulu ile ukuthi sometimes we feel siyashesha ukuzwela thina ngomunye njengoba ngisho ngololo into encane uyashesha ukuzwela kunenhlambanyana ezavela then ngathatha lesinqumo sokuthi ngimele eceleni kodwa ubaba uNtanda kuze kube namhlanje he's my spiritual father. He phoned me New Year, he phoned me Christmas, he phoned me everywhere. Nama ngibona la ngibona khona ngilenza iphutha ngiyabuye because he's still my father. I know ukuthi asixabene net into eyashaya ileyo ukuthi ngangikade ngingakaqedi ngecalling yami. Ngingene ebandleni leDamaseko. Ibandla leDamaseko lingithola ngiyenza iproject yokuthengela abantwana besikolo ama-uniform. No, siyabonga. Bengicela nje ukuthi ungilandise uqale ngeGeneral. Yes, leadership. Then after General ungene phi and i-reason ukuthi uphume kulelo bandla kwaba yini? Uma ngiphuma ebandleni laseGeneral ngabe ngithola umholi ST School bekuphuthi wethu umdala uBuJoji Shabalala eqale umsebenzi obizwa ngokuthi ibandla likamoya so wayezokwenza inkonzo yokuxoxwa kwakhe then ngabanjwa ngaleso sikhathi ngangena ngizolekelela ukwenza umsebenzi wokuxoxwa kwakhe azange ngisaya kwenye indawo ngasale sengihlala khona ngaqhubeka nokusonta naye njengoba ngishilo ukuthi akusibandla lechoice ukuthi ngiyikhethela kodwa ngaphoqa isimo ukuthe masekhamba endleleni kwacaca ukuthi vele le ngoba into eyibaleka kakhulu engicela ukuthi sikhonsile ngaso ngesikhathi ukuthi uma imbono ingasafani singavumi ukuxabana esikhundleni salokho kube ngiyibona iyenzeka kangcono uma ngabe ubuka indaba kaLoti nendaba kaAbraham mangabe kwanda imfuyo yabo then bese kuba nenkinga yokuthi athi uAbraham no ngcono sihlukane ukuze sizovikela ukuthi kube nokuxabana. So mina ngaso isikhathi la bengiyithola khona bengiyithola sengikuleso simo ngaphuma ngangena kuye umshengu sathi emveni kwesikhathi ngenxa ukuhlukana kwembono kwadingeka ukuthi ngishiye nakuye ngangena ebandleni ekuthiwa iDamaseko White Church ngokutholwa uDamaseko White Church ngithola uBishop Baba uSamuel Ungwane umkhulu insizwa uNkulunkulu angibonisa yona wathanda isipho uNkulunkulu ayisibeke kimi wasondela wangisiza kakhulu ngangikade kuthenga mangiqeda kuthenga ama-uniform lapha eNgane umfowethu uMgaga uBishop uMgaga weCross aveza umbono xolo asingathengelani ama-uniform asingathengelani amakhekhe noma ama-birthday gifts mangabe kufika leso sikhathi aqoke yazi sizohamba siyomake it lesikole esithize makuyibirthday yami uzothengela lo mntwana icathulo ngena icathulo saqala leyo nto leyo nje masiqala nomfowethu uMgaga ngathola ke lo baba uSangweni mayisebona ngivele ephepheni special la eNewcastle na ku-interviewer ama-radio stations ngayo leyo nto leyo ngoba kwakade kuyisimanga ukuthi umuntu ohluphekayo angathengeli iy'ngane zesikole ukwenza kanjani
then emveni kwalokho ke wase uMngwane weza wafika wakhipha ngokwakhe esikhwameni wanginikeza wathi Coka ngicela uyokwenza umsebenzi. Ngicabanga ukuthi futhi lapho kwaqala khona inhlamba. Ngoba mina mangibona umuntu ongisupporta ngenza umsebenzi bese ngithi ayingasonda nalo baba. Yasiyangena ke inhlamba uqala ukuthi ngilandela ibhodi eliconsayo. Ngokuthi lo baba wangisiza ngithengele ngangathi sengiwathengile ama-uniform wabuya wangena wathi uthengela abancane ngicela wenzele abantu bonke kuyangijabulisa ukuthi isayoni senze into enje ngicela ukukulekelela ngizwile ukuthi awunamandla ngizokulekelela ngase ngithi ngoba ukhombisa ukungithanda engazi ushuthi angasonda bathi bethi hayi no ibhodi engilandela so okuhambe kwahamba kwafika isikhathi kwakuye ngagcina futhi sekufika isikhathi sokuthi naye ngimshiye angazi ngakubela kanjani ngidale ngumshengu ngidale ngudala ngidale ngongwane uma kushaya nje ikhathi zokuthi zoba besikhathi esingena enyeke nemusha I had to ukuthi ngimfonele baba ngokubona ukuthi ekade ngifone ama miss calls bengisenkonzweni so ngajabula kakhulu baba namanje bonke abaholi kusale nje after taste kuma members ngoba iningi lawo alazi ukuthi ukuze sihlangane kanjani so bona bahamba nalento nje inhlamba bahambe nokuzonda nokunyanya kodwa bona abaholi ngokwabo ngisase kwi good terms now. Okay, insindiso lo oyiphethe le obambelele kuyo right now empilweni yakho ikusiza kuphi? Angiveze nansi into isithembiso sinamandla ukudlula into oyiphethe. Isithembiso uma ukhumbula ukuthi uAbraham uthenjiswe izwe elithi ke izwi kukhona bafa ithembiso bengazange zafulfilleka besathi kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu wabo labo bantu ngoba umuntu obambe isithembiso engaphethe izinto bangakho abantu abathi bangaba nezinto uNkulunkulu wafuna lokho wafuna uthe semnikeza uNkulunkulu wakhela kuNkulunkulu sasikhulu isibusiso ake ucabanga kube kuthiwa uAbraham wamayithu uNkulunkulu ngenzele lo mfana abe umnikelo uyibona yona abese yagodla athi ngangimusa umqeda kumcela kuwe lo mntwana athi ninikela ngakho yingakho nensizwe nothileyo inale nkinga yokuthi kuze kuthiwa akukholakala ukuthi embusweni kaNkulunkulu lo muntu nje angangena ngenxa yesizathu sokuthi abantu basuke behlala esibusisweni kodwa isithembiso so kimi insindiso iyakhona ukungihlalisa uma ungangibuza uCoka ikusiza isithembiso sinamandla kunento ebambekayo ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unendawo yamenhle ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyongisiza endleleni ngiyazi ukuthi isithembiso sakhe sinamandla kimi isithembiso mfokazondi esinamandla kimi singibambile isithembiso konke okuthenjiswe uNkulunkulu kungibambile kuyangisiza kuyangithoba ukuthi ngelinye ilanga yingakhuzwa leligama lami elithi kuyogcina uNkulunkulu mangibuza Coka yini ekhuluma cha kuyogcina uNkulunkulu mangithi ngiyangena nje bese ngiyifaka lento ethi kuyogcina uNkulunkulu ngoba isithembiso kimi sinamandla ukudlula kwento ephethwe baningi ngibabonile inkosi yami abathe bangathola izinto namhlanje uthi noma ubabuka kufike leyo inhliziyo ukuthi lo muntu uzolala uzongcwatshwe enje ujabuliswe isiphiwo kakhulu kunokubamba isithembiso sikaNkulunkulu. Thank you ngiyabonga. My last question yona ilandela le question yami yokugcina ethi endimeni yomculo siyakwazi kakhulu kabi ubani kahle owakubona or owathatha lelo talent lelo walifaka e-studio wakusa e-studio wakurekhodisa and ukusaba kwakunjani lapho or ngoba siyazi vele ukuthi mawusuphambi kwabantu mawusumkhulu nokusaba kukhona lapho kwakukhona na ukusaba lapho ngicela ukuyiqala kanje nondaba ngiyathemba isikhathi siyovela ngelanga but nansi into engifuna ukuyiveza uma kuthinta indaba yomculo ogogo laba emakhaya ogogo nondaba ogogo uNamsibo ogogo unaHadebe osizweni eSalathia nagogo abomama abaningi ogogo uNasibiya kovake strong ibona abantu noma ngithi ngiyahlabela isontweni bezwe khona ugogo mdala ejabula ukuthi ukwabana yibona bangenza ngoba babengithokozela isimo sami
but to ukungena nje embuzweni wakho ukuqala kwami ukurecorda ngithathe umfana engizothi umfana wami uLucky Madidi engifaka eqenjini elabizwa ngokuthi ithemba labakholwayo ngiqale ngani recorda le kanti umfowethu uNkentshane yena wangibona ezemngcwabeni wayesengicela ukuthi ngicela ngiyokwenza ezasezayona ngase-ke ngiyangena-ke lapha sengingena eBolt sengikwazi ukusilethwa ngapha ukuthi ayiwoza ngapha iNewcastle September ukuthi uzokhona ngangena kanjalo ngiyorekhoda nobaba uVusikama okwaba isibusiso esikhulu kimi ukurekhoda ezasezayona kanye nalaba abazalwane abaningi abanye babo abasekho kulo mhlaba kodwa ngafunda izinto ezinkulu odadewethu Sisimimo ngasekho angathangalala kahle umfowethu ovela iMnguni abafuthi ababeseduze kakhulu kwenhliziyo yami uvele wangigcina wazofika eNewcastle ezongibheka nami ngathi wasengibone efika noMapholoba uBishop Mapholoba weRiver naye ongasekho ngababona befika nje endlini ethu bezofuna ukubona mina so ngingasho ngingahlonisi mfethu ukuthi endameni yokucula bonke abazalwane abathokozela angikufake lokho angeke bakuthande bonke abantu ekuhlabeleleni ngikhuluma iqiniso ngalo ngeke bakuthande I recently ngizwa umunye umzalwane exoxa ethe bengibuza ngalabo abanye abahlabeleli ngithi lona amusha lona ubheda ngalokho ayilona ubheda ngalokho baba bale bonke uthi wayesethi ayithi ngifaka uqoka ngamabomu wayesethi lona uthi lona uright inkinga abantu abamthandi washo nje inkinga abantu abamthandi nami ngayifuna ukuzazi kodwa ngoneni angeke ngazi noma kuyoba isiphi noma ileli ivangeli kodwa engikwaziyo ukuthi vele angeke bakuthanda bonke abantu kodwa labo uNkulunkulu angibusise ngabo ngithi nakulabo abangangithandi kodwa bathanda nje umlayezo engisuke ngisho guys keep it up ngiyangikhuthaza seriously ngiyangikhuthaza kakhulu ingane zakwethu uma niphawula ngomculo wami ningikhuthaza ngengisuke ngikwenza namabandla kaZayoni ngiyanithanda kakhulu. My last question lena i-trademark yami because umbuzo nje ugcina ngokubuza wonke umuntu ukuthi what do you want to be remembered as masudondorozela or soshile emhlabeni masikhumbula wena nje babucoba fikeni kithi ngiyothanda ukuthi uma ngabe ningikhumbula sengingasekho lapha nikhumbule into eyodwa ukuthi yilona owamthanda uZayoni ukwazi ngoba sekugcineni ngamthanda uZayoni ziningi izinto engithi bangihlangane nalabo abanye abafowethu abangaqoki ngoba iqiniso ukuthi bathi bayakuthanda engikushoyo kodwa bese besola ijazi engigqokile nami ngingalazi icala la kodwa noma sebesha amaganyana buya mntwana buya ngoba uyawezwa ngiyemakhorasi sekuqondiswekile esingathi ngidulile la ngikhona engingakusho nje ilokho nganza kwethu ukuthi ngamthanda uZayoni kwazi ngoba sekugcineni ngamthanda uZayoni yingakho kube kuthiwa ngiyakwazi nobona usiso omdala ekhaya engafuna ukubona izingane zakubo zingcolile maye khona zonke ziyabizwa ziyogaraje ebhavini nginjalo uma ngikhona la ngikhona ngithanda ukuthi uzane wonke ngilekelele nami njengobhuti omdala mayisekhona mabe ngasekho abobhuti abadala nami ukuthi ngilekelele ukuthi wonke umuntu ongenayo endlini kaNkulunkulu kube umuntu ogezile phela singeze ukubona uyabona kukhona into engizwa kuthiwa ngangifuna esikoleni ngingakabi isikhathi esikole kuthiwa ngangibaleka ngiye ngingaqokanga even ibruko bangilandelile lokho sengijahwa nebruko ngiyaqondiswa khona uma kuthiwa ngigeze usubona ngempuka ukuthi lo muntu lona akagezanga so kubalekile ukuthi sigeze sivume ukugeza ukushiya izinto zikhona ngokuthemba uNkulunkulu izinto ngeke uyishiye uma ungamethembi uNkulunkulu kodwa wamethemba kahle uNkulunkulu uzoyishiya lezi zinto zonke uhlalele uNkulunkulu ngingathanda ukukhunjulelwa lokho ukuthi ngamthanda uZayoni kwazi ngoba sigcinile hayi siyabonga but khona question efikayo la khona question efikayo kwabucoka ngazanga yisho ukuthi manje ubuphi ukhonzaphi manje and ufakwe yini la ekhona and angazi ngeke ngithi uzophuma na cha angazi but ufakwe yini la ekhona ungene nini futhi ngicela ukuthembisa lokho ukuthi ngiyathembisa abazalwane ngizophendula ngokuthembeka laphana ibandla engene kulo ibandla iTrinity Congregational ngangalazi
ngangalazi ngasizwa ke umfowethu uMagwala okuyena wayebazi laba bazalwane walikhomba ibandla ukuthembeni kwesikhathi kwakhona izinto angabasayibona yena engikhombile wayesethe eqoka angikho right yebo so nami ngokubuka ukuthi hayi ngoba akanginikeza isinye isizathu ngikusho ukuthi hayi ngimdedela hamba umngani wami uhambile usiyakhonza kwelinye ibandla alithandayo nami ngilithandayo kakhulu kodwa ngakubona kuyisu likaNkulunkulu ukuthi ngibe kule ndawo enkulu as for ukuthi ngisazophuma yini nondaba ngicela ukungaphenduli lapho ngoba njengoba ngisho ukuthi ibandla ngalazi ngumfowethu uMagwala and laphana ngifike ngathola abaholi abanohlonze ubaba uDlamini endaweni yase Petrative ubaba uDlamini endaweni yase Petrative of omunye wabantu ababe nesandla esikhulu sokwenza isiqiniseko sokuthi ngizithole ngiyimuntu ojaca yazi ku right la ngoba nabo abakhona abashumayela indaba yobusindiswa abakhona abantu abashumayela indaba yokuphila ubungcwele okuyizinto eziyamagugu empilo yami ukuthi ngasonke isikhathi ibhavu alivele lokufakwa kwabantu ukuthi baphile impilo yabo kodwa ukuphendula umbuzo ukuthi ngabe eTrinity sengihleli unomphela yini angifuni ukuqamba amanga ngingathanda ukuthi ngife ngingazange ngashintsha ibandla manje I know sengibalimaze kakhulu abantu abanye abasakholana nokuthi lento yami yamampela kodwa uma kuNkulunkulu ngicela ukuyisho lento uma kuNkulunkulu ethi ngihlale ngizohlala kodwa uNkulunkulu angiviki ngoNkulunkulu kodwa uma kungenzeki ngicela ningibekezelele bazalwane ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngokwami ngiyafisa ukuhlala angisafisa ukushintsha Amen. Siyabonga bazalwane. Siyabonga. By the way, ngifisa ukuveza nje lokho ngazi noma sekuvalile. Hayi no guys ngoba the only thing engifuna ukuveza uBishop wami ongiphethe. Ngicela ukuveza ngoba kungabhlungu ukuthi uqobo uhleli nami akangivezi. uBishop ongiphethe ubaba uShabalala endaweni yaseMnambithi. One of the cool guys. uNkulunkulu angibusise ngayo. Ngiyabonga kakhulu Mshengu nabazalwane bonke bebandla iTrinity okungiphi ikhaya ngiyanihlonipha kakhulu bazalwane bami inkosi inandiseke. Danke siyabonga. Iphinde ngibonge futhi mholo. Bless you my leader. Siyabonga.